Koktisalo Kaisa Pandani Bisingtwi Bairagi Dukan IPFT Bodol Tangnogo Dalbidal Bodol Yakarwi 18 family ni 42 voters Romkha IPFT Bodolni Bana Bodolni Bana Yapharwi Lamjaksogwi Naharkha Pandao Manjaknai Narowairok Asalni Pandao IPFT Bodolni Bana Romkha Tripura Motha Jenta Tuisha BC ni chairman Tulung Raja Debor Mano Khobai Tekubun voters Rock Abani Oglono Borok Lamjaksogwi Naharkha Pandao Manjaknai Narowairok Asalni Pandao Manjakha IPFT Youth Central Vice President Pranab Tripura no Khobai Tekubun Adong Rock Wilawo hambai Chini media friend dong जों तिनी काइसा सिक्वेन्स program ni bisingtwi tai joining program जों नाखा तिनी थाइंखा Chini Bairagi Dukan regional committee ni party office oro जों काइसा जुगदान सभा खालायका तिनी सारि जराव तो तिनी no जुगदान सभाव जों बाय कताल मोखांखे जों बाय बाक्सा हा दखना हामजागै Chini IPFT no Pandani फाइजाक Chini jenta tuisa BC ni monitoring chairman Chini borom ganang Tulung Raja Debroma bonosung Lamjaksogwi bini netriteo 18 family ni 42 butar tei bosung bai tini nisimin IPFT o samung khlainani phaika Bureau report Chini Khorang